Zanemvula impela lo baba. Yes. yini lento senza yona athi into selekhaza bathi induma nodume ehleze abantwana udumeka abaduma kobe sizunganto masilabathi umzulu kanyama nambana bathi mumbani kobe siso bakasathi kwavela into okudlala umfana onenka akuyena ke lo thwasa wekhansela abazi ukuthi ulungile lo yezwa yilo ke ozanemvula sezwana yeah lo lungile hayi miyeke loyo useceleni lo we-GCM lo because usuke eshumayela ngala nginsizwa ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi nginsizwa manje labo 6 abaqhamuka uqhamukapi u6 uvusa u6 usikisi baba ilo lo 6 usho ukuthini usho ukuthi egrounding ngiphathi nendawo yeah phathi nendawo ngiyalifaka ngiphinde ngilifaka okay khumbula uma ngenze album yami uyithola ibalance ilinayo yonke uhlobo lomculo noma ngendlela ezokwanelisa wonke umuntu emculweni wami so usikise grounding kahle kahle manje awulele ngani mawuthi awulele usuke angilele phela wedala manje ngicabanga wena kodwa into enza ngikucabange kakhulu ingoba ngine stress nginento ethi mhlambe wena la ukhona awungicabangi siyamfuna lo thwasa bafowethu lo thwasa lo bafowethu yabona lo Zanemvula lo and manje lo thwasa ke baba akuyena lo okay makuyiwa ngokwebusiness siyakwazi ukunegotiate ungangisabi yabo ungangisabi siyakwazi ukuxoxa yilo oxoxayo yabo okukhululekile kodwa ilo ngabhedela uZanemvula futhi lo yilo zoba nama bodyguard ebackstage yabo uthwasa ilobe ilungele uthwasa yilo yenye character leyo from 2024 to downward yabo so from 2025 chapter 1 uthwasa le cancel uZanemvula chapter 1 bafolo sihlukanisa ialbum esuka ku2024 iya phansi nesuka ku2025 iya phezulu yayizwa leyo okusho ukuthi 2025 isikhathi senkani kumina 2024 kuya phansi bengihlonipha ngishintsha yabo short left kunjalo nje baba kushintsha kodwa kuseyona ithwasa le cancel induma nodume ehleze abantwana udumeka abaduma kobe sisingathi kamzulu kanye manambana bathi mumbani mungwazi sonto bakasazi kwavela into okudlala bathi umshawumshanga mshayeli zomshayela nangangishaya kuba ngishanga bathi maqina duma onkunzi bathi njengamanje besivala into yasemhlangeni bathi umnsizwa bafana kuzona ingalo baba insizwe isengqondweni kumpela awulele angilele cabanga yena akuvumi ngilale mana ke hey iyasithusa lento esiyibona kuthwasa wena umhlohlile ya ngimhlohlile phela itime lami leli wathi indodakazi endala kumele ngimhlohle ngathi akavela bimbi nje straight kulonyaka uzomvimba hayi ngizamile umvimba kasavimbeki masithi uZanemvula umfo kamajola uza nayo ngempela imvula ngoba ubonile ukuthi bekushisa namhlanje but ube ukufika la emcimbini esezophathi uyangena emva wangisazi bekuba ongenayo yavele yakhemezela futhi ngempela uza nayo imvula kanti album yakhe imvula zingaki ingoma lapha zo17 iphe yakho nje eyakho nje ukuthi mawuthi ngisho ungavuka ngo12 ungathi le ngayihlabele bengakhuluma nje iqiniso ebhodi ngangitshela ukuthi nginayo nami ngoba ngangikhethile yabo kodwa ithe isiphume kahle ialbum zonke ayikadideka gcina sengithanda zonke ulungile bye